Who speaker? Kung ngayon, house kaltang hiyan official de po ingen sing to ni zana wala kan rel to list of business po zanda som pa nito kan la muthei lo ni house adibor bak lein ka khia tu department nge muang ti po ka soi lam cha ka tia kan house leader hian voina hian emo rim cha ma sa chief secretary kaltangin amo a department po zil how tool ka tia tin he house ai opoi nang po in enga moi ti lo chuan zanda som pahnia po member ten hoina kan program tu po kan la mu thei lo na san kha assembly a house a thok ta ni lovin sarkar department in an chan lo awanga thil thleng kha aza tha ka tia chu chu kala serious khop mai ole he kan official te kan in cha non push speaker sela isa katia dokana beng hian polite takhian khongai takini dithina khongai tura ni lo ni som panga se sona tanga ni som panga ma a question thelu vek tur de kan thelu zaka achang lam hi achang tu de lam hi he sarkari ain tha da lu tu kani so wan sonin na deu check chokati ngai khatia khongai in hanti kha push speaker isa khop mai polite order ni ro se hi chu ti kha kan soi ve du ni them